İsa'mız hürmetli arkadaşlar, muhterem minnetdaşlar, dostlar, tuğanlar, Kemit Cavit'i yaratıp karauşı, kütüp alışı, tamaşaçılarımız! Sağındınız mı? Ol benim sağınılarınızdı bilseniz, adamlık sağındım, koşan bineytem şuşa fevralinin salkın günleri, kışkı buranları uzup gider de sizi bilen uçraşılar nasip bulur iken diyenin dileklerim durmuş koştu. Allah'a şükür fevral şol kadar жылы buldu. Üzü kebek tulur tulmaz. Emmeden keyin psikologlarga iş arttı cemaat. Kengeş, eğer de biraz jiberkeyni şakırıp restoranga ul karşı kileyken hiç kine de gaceplenmegiz. Cemaat, kaytığız da onuklarınız bilen oynağız. Şultunu işlandıra. Bir irini şifakanaga alıp gelgenler. Mensken yunşıgan, şiirlegen, bitken, avurtkan hali yok. Bir eyteyken, sizde bu halge hatınınız yetkirdi mi degeç? Yok, ekirin işlevşi internet dip eytedi. Vay dostlar, internetlarınızı, WhatsApp'larınızı, Instagram'larınızı, telefonlarınızı yetken koyup, Kemit Cavit'ni koruğa şakıram. Hem hülkü terapiyasını başlayımız. Alkışlap karşılayıp konaklarımızla. Dostlar, bugün bizde konakta üzerine ungan, bulgan, hizmet suyuşu halkı bilen, hem indi talantları bilen dan tutkan Apas rayonu yigitleri hem kızları. Birinci konağımız halk tiyatrının eydep barışı artisti, şap garbınşı, şap bayani, şap muzikant Albert Salahattinov. Hem Albert Salahattinov kalkışlar. Hem indi dostlar, men aytam bir jirden de mine tik tura bilmey turgan. Hem indi hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, apaslar gına tugul, Tatarstanda danlıklı yigitlerimizden birisi 58 yıl özü şen sanatda. Kuşlu alkışlar. Tatarstan'ın at kazangan medeniyet hizmetkeri hem Apas rayonunun tarihi muzey direktörü, talantlı kişi, ungan, bulgan, mengi yaş, mengi kortaymaz, muzikant, nindigine oyun kuralı bilsen de uyli bile tırgan digitlerimizin birisi, Ramiz Nıkımanov. Hey! Assa, assa! Hop, hop! No yigitler! Şulay. Sen neredesin? Hayırlı ki iştahın bir tapkır, hayırlı ki. Albert dostum, seni maqtadım. Ramiz Efendi'ge ezgine vakit жетmedi. Ben sizde Kemit Cavit barışında maqtarmın. Çünkü sizde bir minut içindegine bütün regaliyalarınızda, titullarınızda, maqtavlı işlerinizden eğitim bitirip bilmey. No, eli biteli konaklar var. Şap bulur. Şap bulur mu? Şap bulur dikte. Konaklarını şakırıyık. Hayda. Kimler keldi bugün Apas'tan? Kemit Cavit'e şakırıyık hali. Bugün bizden Kemit Cavit'e keldi. Apas Munisipal Rayonu Medeniyet Bölüğü yetakçısı Uzi Aydap Gülüşü Bingaziyev Rüstem Hasipoğlu. Yes! Neler kaydı? Rüstem Efendi. Halleriniz? Eli Kemit Cavit'e Medeniyet Ministrinin kilgeni çok iyi. Papaslarınınkı kildi cemaat alkışlamalı kalışından da. No, görünüp dura, dertli yigit. No, sen katta kulturada şolay bilirge gerek. Şolay bil, şolay göre dik durup bulmay. Biyde bilirge tiyişsin, şırlıyda bilirge tiyişsin. Eli şırlatada biyte bilirge tiyişsin. Allah'a şükür. Hucaybet mi? Bekleriz. Kışlı alkışlar şolay bilsin. Rüstem, Naşalıstıvaga her vakit orun turdan, rahmet, eli bana şaklı tüp başına oturtkan çıkılmağım. Yok. Onlar arasında yok mu? Yok. Oturtayım hali. Otur, rahatlanıp yol et, değil mi? Rahmet. Bugün gelgen konaklarının, kimlerini alıp gelgensiniz, her birisini de tertibini tekşirip, nişek söyleyler, nişek sırlıylar, nişek beyler, barsına da beye koyup duruşu. Sen jüri reisi Rüstem Efendi.
Siz oynaganda birisi gire kile. Söylese de kilmey. İndiden arı tağı bir konağımız bek şöhretli hem Halk Tiyatro'nun baş rejisörü Zemfire Muhammed Şına. Asas. Oynavlarınız malatsıdaydın. İsenler misiniz, sağlar mısınız? Nihal. Sağ yerleriniz sağ mı? Allah'a şükür. Hallerizgi tigilere bizi turuttan 4 yıldan 5 tüzü pulaşı da bulmuş. Seni kürgeç tağında rahat bulup gitti Zemfire kayım. Oy Allah'a şükür. Rahmet. Dişe bir kulağım oturasın siz. Otur. Zemfire. Halk tiyatro rejissörü bulalak. Mine bugün Kamil Cavit'nin de rejissörü bulasınız diyem. Oy onday zor iş vermek zinde. Niye? Birinci yılga onday zor işini başkarıp çıkalmam. Nindigine spektakillerini başkarıp çıkan kişi. Başkara barsında Başkara. Apaslar alar apasni halık. Allar barsında işini bile. Şuna göre de. Zemfire. Tırışabız. Birgelep motor edip yalayacağız. Şuna göre. Dostlar alkışlar tağın bir tapkır. Zemfire Muhammed Şınağa. Kıssa. Silgirim piloturga yaratasız gelsiz. Korkuta. Otar rahatlanıp kaya oturasın ki lazım Zemfire kayım. Cavit abi kaya oturtasın. Koysuz jiri yumuşakra. Manda yumuşak jiri yok. Manda bütün jirde katı. Yumuşakka otursan kişi çıklap gider. Şuna göre de bizden kap katıbı ol her vakitte da iskemiye, ağaç tübü. Bu kendi betalar şuna göre oturabız. Hem bir kimde yuklamayı. İndiden arı tağın bir özümüzden popüler jırşımız birgine şarada ondan başka ot bitirgan jırşımız Ayrat Aytuğamız. Ha? Sen misiniz? Nihal. Jırlay. Bi. Tamada. Ayı. Alıp bara. Şolay. Alıp kayta. Aparatçı. Aparatçı da. Aparatçı da. Da samagon aparatı var mı? Yok. Tavuş operatörü. Şolay deyip eytiniz. Aparat. Ben bit kaman. Uzyağıma buram. Şuna göre Allah'a şükür. Ne? Keyifler. Heybet. Kamil Cavit'ni yaratasın mı? Elbette. Qarab barasın mı? Qaraymiz. Әзерләнеп Вакыт килдеңме? булганда. Bu cemaat tamadalar bulganda ben yaşışı gelindi. Allah'a şükür. Biz efendim kilişesiniz mi yok mu? Allah kübürek seni. Ben yol item. Nok kirek yerinde kıstırıp jiberge mümkünçiligim bulsa ruhsat etseniz. Rahmet. Alkışlar yigitke. Kaya oturga. Ramiz efendi şunu unutma. İndiden arı tağın birimizden konağımız Kapla bitiminin bize uşisi jırşımız, tiyatro artistimiz Ramile Vavilova. Assa. Uyna. Ramile. Ben seni biraz saatler boyu eğlendiririm. Nerseni şeydi? Başım eğlenmiş, yıkılgan şey eğlendireyim. Şuna göre Allah'a şükür cemaat talantlı kız, talantlı bütün yaktan da kelgen deyip ettiniz. Ne bir sıfatın tağına aytırgamam gerektir. 3 bala anası. Dikkat edin. Ramile kay, Ramile malades. Allah'a şükür. Tağın. İndiden arı bizden şulay bek sanatını siyip yaşatırgan, apasının bütün çarasında katlaşatırgan, hem elbette anın isimede prozvişçisi de Tukay diye tanıtırgan Ayrat Gayretdinov. Hoppa. Hop.
Mehmet Aynettin. Albert Salahattin. Gel mında ettinler cemaat. Birovning bizning avulda bilgan hal. Salahattin deganlar, Salahattinov deganlar, Albert Salahattin familiyasi Salahattin abzi var. Dege gelinde ismi Salah'ın xotini keltigini endi yaşaqda Salahattin, Salahattin, yaratabil Salahattin. 70 yaşdan o'tkarganda shu Salahattin abzining, Salah abining endi turib bosqanda xotini Ruzila aytay ekan. Salah, yaşadık endi. Rahmat, 70 yıl birga yaşadık. Bundan sonra yaşarga yazsın. Qonaqlarning birisi Nishlab Salahqina, elek bit Salahattin deb aytadiring. Ey, aning etdin Allah qachon bitdin endi deb aytadi. Hayrat. Jamaat. Qarab turam. Bunda mening sho'g'limlar bor deydi. Menga o'xshamaydi bu. Mana shashni seniki kelib yasab keldi. Da. No mana shundan da sening naglis menikinden de uzdura. Bular aytib turadi bu. No shulay bildirga kerak, shulay ayt. Обязательно. Ko'z yumida bor ekan jamaat. Allohga shukr. Sen yiroqdan yaxshi ko'rasizmi sen? Butelka tubindən ko'zlik yasab kelsam ko'rib yiroqdan da. Mana Tamada dediler, birine şarada, apasta, rayonda bu jigitdan boshqa o'tmay. Mana Qo'shamatning da yaxshi sening To'qay. Xudo. Da. Benim bir qo'shamat seniki kebek tugel. Inspektor endi. Yo'q, burun. Burun. Shunga ko'ra yigitlar, qizlar, ayrat, o'tirib bo'ladi. Hurmatli do'stlar, hurmatli qonaqlar, qishli alqishlar, qopqa tibina, Kamichavitga kelgan apas qonaqlarına. Rahmat. No jigitlar, no o'ynavsiz, buna porlab o'ynav, buna bari qopqa tibini bütün yemi. Ramis efendi, siz orada eng ulkani. Shulay, pensiyadami? Shulay. Ay, shulay. Tege birodan so'raylar ekan bit. Baliq oshysizmi yo'q, it oshysizmi yo'q, vegetarian ishto'li, yo'q, pensioner deb aytadi. Shunga ko'ra, bulay, yigitlar, qopqa tibining eng motor aning garmunchilari bo'lganda, gurlab tura, jirlab tura, tong'oshaqli toqmoq aytuvlar, xatlar, o'yinlar o'yna, ha? Ramis efendi, iska tushirgali. Shulay, turamiz. Bugun tushirga deb keldik. Bugun tushira olmaysan, xo'ja bor. Shulay. Jamag'atdagi to'ybara ekan. To'ybara tinish qaraymi? Bir qo'noq turganda, kursisida o'tirgan qo'noqning yog'anan bir limonchaga, tegisi narsa bo'ldi degach, bu kimgadir boshlarga kerak bitin deb aytadi. Kimgadir boshlarga kerak, jamag'at. Qolaytik. Mana Rustam efendi bizning endi madaniyat bo'lagi yetakchisi. Jamag'at bu zamonda bu vazifani boshqaruv birde yengil tugul. Chunki shoralar bek ko'p. Ali azirlana turgan ali buyuk jengining 75 yilligi oldi. Ali ona shaqli 23 fevral, 8 mart, ali boshqa bayramlar. Apasning 90 yili. Qachon bular? Apasibizga 90 yosh, avgustda. Oo, mana bu jamoat 90 yil. Chaqirasizmi? Qaytamiz, Alloh bergan bo'lsa, qo'noqqami, ishkami? Qo'noqqa bo'lsa bo'lag olib qaytam, ishga bo'lsa yo'q. Qonaqqa deb chaqiramiz, ishlabda ketarsan endi. Ramis efendi. Mana Apas rayonida kultura gurlimi? Talantlar ko'pmi? Shoralar o'tkarilami? Mana o'zlarining ishlarida, yerine yetkirib ishlarida, mana o'sha professiya, san'at kishilari bormi? Allohga shukr. Apas rayonida madaniyat ülkesi gurlab ishlab keladi. Mana shu kechki qopqotibi deganda bizning har jay kuni garmonni yig'i degan festival o'tkazamiz. Endi bu yil 4-etapda o'tkazildi. Shu festival ovul yerliklarida, qopqotiblarida o'tadi. Kechki yoqda bütün ovul xalqi jiyilib, biyib, jirlab, bütün garmonchilarni jiyib shunday motor etib o'tkazamiz. Mana bunisi bek shodliqli xabar. Endi buyuk jengining 75 yilligina azirlik borami? Durustini so'yla. Durustini so'ylayman. Azirlik bora. Borami? Bora. Shundan da grandios voqea. Bizning har yilni apasibizga xos bo'lgan so'g'ish chiri bolalari saban to'yi o'tadi. Bu yil u bizning buyuk shunday
зур күләмдә үткәрергә җыенабыз. Hem indi bu şaranın rejissörü, men indi Zemfira Muhammadçı'na desek, Бик dürüst дөрес olur. була. Şundan da şulay beyt. Şulay mı Zemfira? Esirlenesiz mi? Әзерләнәбез. 12 ел, быел без әлеге сугыш чоры балаларының сабан туен уздырачакбыз. Бу инде безнең элеккеге район башлыгыбыз дип әйтеп үтик, аны әйтмичә мөмкин түгел. Рәшит Назипович инициативасы Башлап белән, җибәрүче. башлап җибәрүчесе. Ул инде менә дәвам итәргә алдагы елларда да шушы матур күркәм сабан туйны дәвам итәсе. Биредә безнең Апас районының кайсы гына өлкәсендә бөтен җирлектәге менә шушы сугыш чоры балалары, алар инде хәзер өлкән апалар, абыйлар, менә шушы сабан туйына килеп, үзләренең яшьлекләренә кайталар. Үзләренең менә шул бала чакларын күрмәгән, күреп үсмәгән апалар, абыйлар, менә аларга инде шушы матур күркәм бәйрәмебезне күрсәтү уңаеннан олыгайсалар да, менә шушы бәйрәмне безнең тәкъдим итәсебез килә. Bik хуп, bik şatlıklı, bik kurken matır şara. Matır gibi ütkərgəyəsin. Üstəm efendi, kulturu bölügi müdiri bulup işlev jengil tügül, ağır şartlarda da көңілді көтере тұрған шонда бір не бала бит ол. Bir қызық, мәзәк искә төшеп китә. Я берәсе белән очрашып, шунда көлешеп алсаң, анекдот, мәзәк сөйләшеп, булган хәлләр сөйләшеп, кайф күтәрелеп китә. Шулай, андый хәлләр булганы бармы? Менә бая Сәләхетдин дидең, шуннан Сәләх дигән бит тагын бер мәзәк искә төште безнең авылда. Сәләх бабай. Сәләх бабай, теге. Ул безнең бабай түгел микән? Юк, сугыш ветераны. Хәзер Ындыр табагы дигән авыл башында не бар, склад бар, шунда кайтып килә икән бу, битеге кара бишмәтен кигән инде, артта бишмәтнине чабуына бер фанер таккан. Теге алюминий чыбыккан. Хәзер менә каршына предколхоз килеп чыккан Альфред абый да инде, Сәләх абый, син бит инде шундый хөрмәтле кеше, сугыш ветераны, нәрсә ырлыйсың инде дип әйтә ди. Юк, кое дигәндә, җегетләр җанда 5 кенә минут торды, мен артагы җибәргән дип әйтә ди. Шундый юматты инде. Vay. Ramiz efendi, sizin yanına geleyim elim. Orada en ülkeni 58 yıl üzüşten sanatda. Elimi hatırlayayım Ramiz efendi, sizden bundan bir 30 yıllar ilik. Siz partkom sekreteri de bulursanız şimdi. Ne güzel. Partkom sekreteri. 7 yıl mektep direktörü, 7 yıl partkom sekreteri, 2 mertebe 7 yıl administrasyada orunbasar bulup işledim başlıkla. Hazır bana 2 mertebe 7-15 yıl muzeyda direktör. Bu bir kişi camağa. Bir kişi. Sen vakitinde uyga koytkanın var mısın yok mu? Bana olsa şekli hatın aytayın da sen adı balnisaga körneli başında birer türlü ziyan yok mu kendi? Çünkü vaktinde şekilde o şekilde tırgandır indi. Yok. Ne işin soru etti ki hatında aytayken irine. Bugün saat 8'de sen bir kiş üye bulam deyip ettin. Saat ne şey ikenin bilesin mi? 11 tuldu. Koya buldun. Karşık. Ben senin yanına bile pulü kebek atıldım. Koytırga. Yok seni bir römüştü de kurganlar diye rikaşet deyip etdi. Ramiz abi bizning apasının ayaklı ensiklopediyası. Ben onu bileyim. Şuna göre ol her vakitte de kreatif. Onun yanında her vakitte de oyun külker. No, ciddi söyleşe başlasan da ol her vakitte de ol temana kuyurtup jiberge master kişilerden birisi. Karakter kızı indi kızı. Kızı. Buna turamayım mı? Ben bir tirlev, ben özüm tirli тұрған kişi түгіл. Bana kelip tutundum tirliyim indi. Enerji. Аны кызу характерлы кишилер Совет чорунан калган әйме магиканнар бездә берничә генә. Менә берсе шуны күрде инде мәрхүм әйме Хисамов Рифкат абый бик кызу ханны әйме партком секретары, аннан соң бик күп еллар комсомол колхозының председатель булып торды. Ну бик кызу ханны. Ну тормыш иптәше Әлфия апайын җаным бик тыныч характерлы кеше. Безнең якта мен авыл баласы, Иске Юмрал ягында партком секретары чагында моны әймен нәрәттән бик каты сүгеп чыгарганнар инде әйме. Урышып чыгарганнар. Ну Әлфия апайынды бераз шунда тагы эшкә киткәнче ашап алыр дип әйме күкәй пешереп куйган. Бездә йомырка дип әйтәләр. Шул күкәйне инде бу әршеп карый, күкәй әршелми. Шушы җымыркасы да миңа каршы бит дип әйтә. Алганда тәрзәгә җибәргән тегенче. Yok. Ben de işine sıradım. Ramiz abi şundan da bir kurşu katından soruyken bit. Yerin koyda işley. Buna spirt zavod direktörü bulup urun açtı. Uşuy musun digeç. Eli şunda işley başlaganına bir üge koytkanı yok diye beytedi. O zaman Şu zamanlar parti zamanları. Şuna göre de buna ayrat
Син иң оста сөйләүчеләрдән берсе дидең. Менә Рәмис абыйң шулай дип әйтте. Культура өлкәсендә эшләү, уңышлар һәм иң авыр моментлар кайчан булды һәм кайчан менә шуны ташлап китәсе килгән чаклар булдымы, юкмы? Ташлап кетәсе чаклар булмады инде, булуын. Ашу килгән чаклар күп була. Сәхнәдә эшләп берәсен, кемдернең музыка кую ушамый, кемдер нәрсәдер ушамый, моны уйлайтып нәрсәдер әйтәсе килә. Менә Рамилә җылмаяр. Ул җылмаеп куйган бүтән нәрсә онтыла да китә. Шулаймы? Аллаһы. Юк. Үч бала анасы әйме? Үч бала анасы без әле 50-гә җитмәгән. Мондагысын болай каплап куеп була инде. Менә монысын бер кая куеп булмый. Әле ул камар билнең нишкәлекләрен карагыз. Супер. Шәпме? Ул беләсеңме, кеше хатын кызга фигурасын матур итеп тутар өчен нәрсә кирәк икән беләсеңме? 3 әйбер. Массажер, тренажер һәм ухажер. Ухаживать итәбез. Бер дин әһле утыра икәндә, вагаз укый икән, күп ашарга ярамый, симерергә ярамый. Менә фәнни нигездә әйткәндә, ул симез кешеләрнең симерүе беләсезме нәрсәдән? Шунда кырыйда гына шундый бер тоза абзый утыра икән. Менә ашыйсың да, аш казаны тулгач, менә монда шундый бер провод бар, сигнал килә. Тукта, җитте дип әйтә. Күршесендә утырган берәү әйтә икән. Теге симез кешегә төртеп күрсәтеп, моның провод өзелгән дип әйтә. Мин һәр вакытта да, димәк, мин Зинфирага карап та шулай дип әйтәм, Аллага шөкер. Икесе дә яшьләрен әйтмим, һәм анда 18-дә 3 бала анасы булсалар да, әле Аллага шөкер, шуңа күрә дә ул бит 50 яшьтән соң хатын кыз симерә. Симерә, мин аны точно беләм, шуңа күрә ни өчен симерә? Хатын кызның 50-гә җиткәннән соң акылы, мие, баш миенә сыймый башлагач тәннә тарала икән. Гаҗәп. Шуңа күрә әйтәм. Рәмилә, менә мин синең янга килим әле. Чыннан да шул кадәр мактыйлар, шул кадәр зурлыйлар әйме. 3 малай бит ул. 3 малай ирең белән бит 4 булалар. Шулаймы? Шуңа күрә Алла ярдәм бирсен. Балаларың сәнгать яратамы? Синең менә шу культура өлкәсендә эшләүне өнөйләрме, яраталармы? Бик яраталар инде алар, үзләре дә теләп шулай ук сәхнәләргә чыгалар. Менә безнең районыбызда гына, бездә генә үтә торган бик матур 2000 бәйгесе инде ничәнче ел матур итеп эшләп килә. 16 ел эшләп килә бу проект. Шунда без үзебезнең балалар белән дә чыгыш ясыйбыз. Балалы солянкаларда шулай ук безнең районда бик матур үтеп китә. Анда инде әлбәттә без үзебезнең балаларыбызны тартабыз. Сәхнәне күреп, безнең эшне күреп үссеннәр. Ирегезнең профессиясе нинди? Без бик туры киләбез. Мин җырлап биеп йөрсәм, ул ветеринар. Миндә Апас халык театрында уйнады. Элдермештән Әлмәндәрдә малай ролен башкарды. Бик оста итеп. Молодцы. Менә бит җәмәгать, менә үзе бер гаилә. Име, сәнгати гаилә. Рәмис абый. Балалар тибысы дигәчтән бер мәзә искә төште әле. Сөйлә. Татар телендә бар икән мәктәптә. Тактага укытучы язып куйган, кичә вәкил шәпшәк үрдәк атып кайтты. Укытучы сорау бирә. Балалар нинди сүзләр башкарып белә языла, шуларның мәгънәсен әйтеп бирегез әле икән. Бер бала күтәргәндә, апа, җөмлә башланганда һәр вакытта зур хәреф белән языла. Утыр бишле. Вәкил. Икенче бала күтәргәндә, апа, кеше исемнәре һәр вакытта да зур хәреф белән языла. Утыр бишле. Шәпшәк дигәндә зур хәреф белән язылган, бу очракта, видимо, кушамат булган күрә шул сүз язылгандыр. Балалар бер кадәр аптырап калалар. Арттан кыймас кыяр гына Галәви кул күтәрергә тора. Укытучы сөйлеп тә куя инде, Галәвигә бер көрре генә эшле белән ширеген чыгарга булырды. Яны Галәви әйтеп күрсәтәле, ни өчен бу сүз шулай зур хәреф белән язылды? Апа, аның вәкиле зур булгач, шәпшәге дә зур була инде. Хезмәт тимәсенә дә бер шундый мәзәк хәлләр булганы бар. Хезмәт темасы. Кырым тирәсендә корабльләр төзи торган завод бар.
Şu zavodda bir karabel iskirgen, şunu bu yarışın kerek bulgan konkurs ütkerge. Tatarlar kilgen Kazan'dan, konkursta jingenler. Nişik jingenler, nişe günde buyusuz karabelini diyenler. Bir atla da buyu biz, bir de yakşı bula. Tegi vakitte bizge başkalar. Bir ay buyuna bu yap bitir almayı biz elde etip söylediler. Bik yakşı deyip, dogovorlu tüzügenler. Balar bir atla şimdi karabelini bu yap bitirgenler. İşin bitirip akşasını alganlar da kaytıp gitkenler. Bir zaman karabelini dingiz geçireler. Karabel bulayırak bırılgan şağında karılar ikinci yağı buy almagan. Hazır işli sizip alırlar da teki Tatarlarını cağadan şakırıp alalar. Bana bit, bunda siz, işin bit, yarımsın işlemegensiniz. Nişik bulayın deyip sorağanlar. Ettikiler eteyken, nişik bulsun, dağavur negizinde işledik deyken, yani dağavurunu aşıp karıyık, teginde etkenler, sutlu tüzüşüler. Bir jağın, Tatarlar ikinci yaptan deyip dağavur tüzü geçtim, bana biz onu üzerimizdeki işleyip kalganı sizdeki kaldıydı deyip etkilerdi. Hizmet temisi Sovetlar Soyuzu şuru, mine Tatarstan'ın Taysır işuğada yüzültüla, kalkuzlar vakıtı, kalkuzlar vakıtında bir abzıy kombayını vatılıp kaytıp, kalkoz masterskuyunda kombayını remontlap yata eken. Teginin yanına kalkoz председателі келеді, davay Veli abi, irtege komissiya bilen rayonunun birincisi özü kele, чтобы senin Andriy vakıtında aşağıgan rizigin, Andriy dol tege abit bilen zavtırık arasında kapkalap alatırgan bir yulak, Kukay bilen qarayıp igine bulmasın, davay biraz defitsit nere gayber alıp keledi deb aytdi. Nindi defitsit nere bir? Ol vaqtda kılbasa Kazanda atalında. Biznikiler balay ulendiresi bulsa uliyanga limonatqa yigire. Yarar, ikinci günni tege abzıy komissiya barat, tege abzıy kombayni yanında ayaklarını büklep oturgan, kolunda qalın Kazanski baton, onun üstünde sıyırmayı, tuzu talunga Kazanda, onun üstünde kapkara ikra. Kolxoz председателінің көзüdür. Komissiya uzap gitkenden soң kirden aylanıp keledi. Qarali Qaliya bir qoyan taldın qara ikra malayını ülendiresi var edi. Pabalatu mena da tavып bereli deb aytadi. Tege abzının miskinning mazutli qullari 27lik kluchni qisqandan qisa Joğa ko'z aldımdan Rafael, seni rayonluqlar oldunda xur etmesi için xotin bilen tuni bo'yi kelki balag'anan ko'zin shukdadik deb aytdi. Bravo cemaat. Bravo. Soңғы вақытта бекней әлі не де ширлер турында коронавирус деген нәрсе естігені бар ма жоқ ма? Иә. Нешік қарайсыз шуңа? Мен қарап тұрдым да маскаларыңыз жоқ ақыры. Суған ашығыз. Суған ашығыз мені. Сіз білесіңіз, өзбеклер коронавирусқа қарсы вакцин ойлап тапқандар. Ну, ойлап табуын тапқандар нәрсе ойлап шығарсалар да гіл плов келіп шыға екен. Sen şu aşağılasın büyük mü? Sulay. Dostlar, kışlar gelgen konaklarga. Yüzünde zenger, kuk yüzünde dostum, balkıp durgan yıldız şükürler. Yaş günelem seni özlü, seni küteminem sikemlem. Yaş günelem seni özlü, seni küteminem sikemlem. Taң atқанда алысу, таң атқанда дусыдым, ишетемсің сайрай саны дуғаш. Мен де жырлым аның білән бірге, йөрәгімдә қайнар хис тулығаш. Мен де жырлым аның білән бірге, йөрәгімдә қайнар хис тулығаш. Yımsam nişindir inide,
Çağırasın minemi karşımda Kulsuzasın şakırasın kebek mine Silimsin aşını da barısını da Kulsuzasın şakırasın kebek mine Silimsin aşını da barısını da Bizning uramın buylab uzasını da Kuzg'altasın yürek yaramını Yer maturim yersin bizning uramın arda Tыңlar bulsan gına jarımını Yer maturim yersin bizning uramın arda Tыңlar bulsan gına jarımını Yersin bizning uramın arda Tыңlar bulsan gına jaramını Hayrat Aytuğanov! Молодец! Aferin! Sandıkны kapka tübüne çıkarı gele. Buna in ungan, in talantlı iki ayrat var. Asa! Siz otursanız 2 ayrat qırığa otursun. Tilekleriniz kabul buladı 2 ayrat bulgaçtır. Onlar biz tezgine birlikte alacakız sandık içinde nerse varın. Bismillah. Cavit abi. Sandık sözü şıqqaş qasqagana bolsa da bir mezek söylep keteyim. Söyle. Benim turdan berip ayta turgan bir dostum var ya. O'sha avulda yashaydi endi. Ben tilak tilem söyle. Anisi halva alıp qaytgan tinglerge. Bu başı ekan. Anisinden so'raydi. Bu devani halvasi mellali deb aytadi. Anisini ey ulum devani Qoraboydagi devaning berib yibergan edi. Ne ishlab olay deb aytasin degach, sondiq isi keladi deb aytdi. Sen sorar nindi tilak tilaganni? Nindi tilak tiladim. Hele uylanmagan bir malayım var. Şuşu onug'im sen aşağı ko'p söylashib turgan bo'lmasa yarar edi. Şuşusini aşağısa yarar edi deb turibdi. Nerse iken? Neler var iken bu sandık tübünde? Yigitler, kızlar bik kerakli bir. Turmuşta kullanılatırgan bir. Muzeyde var. Şikkensilgi. Yok. Buna Mamont. türlü razmirda var. Kıskası var, uzunu var, nişkesi var, yuanı var. Kürek sobi. Yok. Buna onun turunda hatta mekalleri de şunday mekal var. Ah, yigitlerge to'g'ri kelaturgan mekal. Qurol. Suga tushsa tusini o'zgarta. Qurol belki birer türlü. Ha? Belki birer türlü quroldir. So'z quroli. Buna dır oldu, dır. Buna ol mır kerakli. Konkret cevap. Tege bir oyta ekan bit. En yaratmagan sözler bilesizmi? İlnik degan sözler bilen bitse. Nishlab degach, panedelnik, budelnik, bezdelnik deb aytadi. Uzunu var, kıskası var. Mana Eksponat bulup kekreye turgan gadati var. Kekreye dem. Da, kekreye. Kekreye. muzeydan chiqadi. Kekreye şunu. Kekreye turgan gadati var. Nu? Remis abi. Remis abi. Ağaç onun dostu indi. Timir значит. Timir.
Tağın Тимер. olay birde, tağın nerseler var. Yok. Olay birde tağın nende aybirler var. Kaşık. Olay bir ne mi? Olay bir'in boşu da var. Subhanallah. Da. Eli şul başına eşlepe de giydirip koyalar. Вешалка. Akşamagan baştan ellerinde uylar başka kilerler. Кисәү дисәң, кисәү түгел. Mene şunu ansız yurt düzüp bulmuyor. Балта. Baltanın işlepesin koşan kurgenin var. Суға тығырға керек ма, түсіміз керек? Suda su üzgerte. Suda bulsa o işe yaramıyor. Ай, Алла, нәрсе. Ungan bulgan jigitlerge nerse deyip eyteler. Молодец деп әйтәләр. Üç bala tapkan hatın balalı isteyip gene oturar. Бұлдырған дейлер. He? Бұлдырған дейлер. Buldurgan diler. Батыр. Ustanın kulunda, ustanın kulunda. Bir kulda Чукеш. Kirpeş. Çukeş, yakın. çepelek. Uрақ. Bir kulda şu kiş bulgaç, ikinci kulda. Kirpeş. Адак. Kadak Rabi zamanı. Ай, я. İşlepeli bula mı? Bula. Neşik kine eli. Адак. Derse diler, tırışkan tamar. Ташка. Bak, alkışlar. Нешенші размермесі? Размері. Subhanallah. Bu, bilesik razmeri da, 120'li kadak. Remis Efendi, Apas Rayon Müziği'nin bir kırığına başlatmış buldu. Kemi Cevit'ten, bana şu müziğin ilk ispanat. Менә бит инде зур бүләк. Hatta eli eğitsem mine eğiten bileler, vaditlerinin, şoförlerinin en yaratmağın eybiri. Дошман. Düşman. Kadak. Беләсегез килсә, Рәмис абыйның музеенда шундый кирпе бар. Анда нинди генә ручкалары юк. Инде Рәмис абый бер якка яңа бер кирпе куеп, төрле кадаклар җыя башласагыз, Яза тагы да торган әйбәт итәбез булачак. моны, яза торган Или итәбез. яза торган кадак ясасагыз, тагы да әйбәт була. Ағаштан ул үзе дә ясый ручкалар шундый истәлекле, менә районыбызга кунаклар килсә. Rahmet alıp. Anın müziğinde mamutlar alıp knopka kadar bütün öbürde. Rahmet alıp gelgen ruşkular. Үзегез Nakkubu alıp gelgen. Үзегез кайткач буш җибәрмәсен өчен алып килмәдек без аны. Аннан соң Без үзегез сезне кайткач чакырабыз бит. чакырабыз. Ey malay tiyatro oyunlar var ya. Gaz ümersine de aşağı. Gaz ümersine. Bunda Habir İbrahim Attakay. Ulan ya eser yazıp. Үчтән әшитеп биреп җибәрәбез кайткач апаста. Rahmet. Dileklerim kabul olsun. Allah bir gamıza koyturga yazsın, uçraşırga yazsın. Nomin bir koytkaç, bir kodak kına alıp gitmemini bilenler Allah bir gamıza bilirler salırga. Yigitler, Sandıkla tutup jiberelim. bana şu sandıkla koydum. Apsıgar koyunuz yigitler. Osma. Remis Efendi, kim bit dürüst cevap bira, yazar şuna. Миңа, Sizge yazar. әлишләргә, Şu kodaklı tişiniz bilen kekereytirge. булдырабыз. Ya, garmında oynarga. Otur rahatlanıp. Sağ.
garmonçu, şap kişi, şap yigit, мәңгі яш, мәңгі қартаймас. Ремис Нұғыманов. Абай, рахмат. Albert Salahattin, mine. Apas Tatar teatrının, халық театрының bu cemaat, bu tabılışı, bunday muzikantlar teatrda bik siret. Любой театрда эшләргә мөмкинчелең бар, любой коллективта эшләргә мөмкинчелең бар. Эстрада дисәң дә, әмбәләкин апасларның иң бәхете менә шушындай баянистларның районында булуы. Альберт Салахетдин. Dostlar gitti, gelle gitti, kilenleri gırrattı. Siz dostlarını şatam bilip işkenliğinde gırrattı. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Kildi gelip, opaslan, kuz qarашın ötüp, ola qarama, olay aslan. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sandı ağaçları. Bizning uram tavdan tübden olmataga rattirga, jonimni o'pkalatdim nihal baxillattirga. Alma ağaçları, Sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Yıldız sanim tınların. Cevit tapşırığın ketep üteşim bekinlerim. Sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Uğramlarla şıkkan şakta iken atla işnatla. Sigeningde bik sağınsan iskemiye kışakla. alma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri 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 sandı ağaçları. Yıklayamım, tağlarım. Cevit abi sikrep yerip, eğlendirdi başları. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları. Sayri 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 sağındırma ağaçları. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Kızlar kiye kızılıştan bizge korası da yok. Kızlar hazır üzekille barıp alması da yok. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri 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 sağındırı başları. Kopka tepe, yem yeşil. Cevit çeşek, oka diler, nişede iken yeşil. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Kardeş başım sayri sandı ağaçları.
Biz bit Appas rayonu. Yufka tügül düşmanlarda dillemim ayrılığını. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. Gültünde bir tuş kurdum karıştar atkanımla. Xuday üzegine bilesiz ne yaratkanımla. Ağaçları, Sayri sandı ağaçları, sayri sandı ağaçları. Bu yavlığım düşüp kaldı, kesemden kızdım bilen. Üte ömrüm demesidim, yaşasam sizinle. Ağaçları, sayri sandı ağaçları. Sağlıklarla iş başarırım sayri sandı ağaçları. Bizning avul yigitlari jidi sharqat ilani, tashi qayilib bitsa da men yigit deb siylana. Yigitler! Sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. Jib aldım metrüşke, iyip koydum bir küşke. Bizning avul kızlarının ayağı kekirüşke. Ağaçları, sayri sandı ağaçları. Sayri. Eşkaflarda elinip tırra babuşka sarrafana. Minde keşef oldum diysen nişastı tarafana. Ağaçları, Sayri sandı başladı. Sayri tırra başladı. Ne yigitler? Sıngısı. Sağlar mı ne? Bir sıngısı. Allah itiş bulmasın, bula itiş bulmasın. Mında bulgan mında kalsın, gayem itiş bulmasın. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. No Abbaslar. Barmaklары bilen güye garmon tillerin sanay. Birsin alla birsin kuya bir yigit garmon saylay. Garmon sayri sandıgaçtay, garmon sayri da sayray. Kıyne kıyge yolgı bir yigit garmon saylay. Garmon sayri sandıgaçtay, garmon sayri da sayray. Kıyne kıyge yolgı bir yigit garmon saylay. Oynamay tüzep bulama, uda garmını bulganda. Tangına tırıp qarasın janlar mınga tulganda. Garmın sayri sandıgaçtay, garmın sayri da sayray.
Hürmetli tamашaçılar, hürmetli dostlar. Менә шушы күркәм матур Кәмит Җәвиткә килгән апас талантларына рәхмәт әйтәсе килә. Җырлап, җәмәгать, күңелле итеп яшәүләр насип әйләсен. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк. Һәм инде күркәм матур очрашулар апастамы, Кәмит Җәвиттәме, Алла биргән булса насип булсын. Исән сау булыйк. Без сезне яратабыз. Дуслар, киләсе очрашуларга тиклем сау булыгыз.